متحدہ قومی موومنٹ پاکستان رہشون ڈاکٹر فاروق ستارہ گشتگ کے نو کی حلقہ بندیاں کما چکم واد سرا سرجم کنک بیت بائدی کہ گیچین کاریاں دیر کنک مبیت گیچین کاری واد سرا بیتی اسلام آباد الیکشن کمیشن ڈننا رسانک داراں گو گپ کنانا ڈاکٹر فاروق ستارہ گشتگ کہ الیکشن کمیشنہ MQM گپ پتران واسطہ دعوت داتگ MQM گشتگ کہ الیکشن کمیشن گومئی فاروق ستارہ گشتگ کہ گیچین کاری باندات کنگے واسطہ آئین تقاضے سرجم کنک بیتی نو کی مردم شماری آسرا اتکگ گوڑا گیچین کاری نو کی مردم شماری درجہ بیت نو کی مردم شماری پد نو کی حلقہ بندی لازمی آیا ہم گشتگ کہ میں آبادی کم کنک بتو پدا کم نمائندگی دیکھ بیتی الیکشن کمیشن نو کی حلقہ بندی فیصلہ تائید کتگ روچہ حلقہ بندیان شیڈیول اوار الیکشن شیڈیول ووٹر یکسد 20% جوڑ کنک بیت حلقہ بندی معاملے سرا MQM و الیکشن کمیشن یک پنچ سرائن قومی اسمبلی نیستی گڑا آئینہ ترمیم بتنا کا وش نیوز اسلام آباد